tafsir Qur'an de wa ma anfaqtum kala ko ittudon sadaka min nafaqatin imorde e sadaka kala ko dépense don immorde dépense tay ko fi Allah aw nadartum ma dum fodudon min nadrin immorde fodore fa inna Allah la ya'lamu mo andi dum wana wasi o anda hay sonnata le publicistugol wa ma lil zalimin ala nato nyobe min ansarin immorde wallo awa e hino on en to be do sadaqati son fenyini sadakaji din fa ni'ma hiya e haray moƴƴi ko waddon kono wa in tukfuha si on suudidi wa tu'tuhal fuqara on jonnidi wasuɓe ɓen ha fa huwa khairul lakum ko ɗum ɓuri on moƴƴande sabuna wa yukaffiru ɗon o hoɓɓita witta an kome moɗon min sayyi'atikum immorde bakkatuji mon ni wallahu allah bima ta'maluna ko on ɗon gollude kon fop khabirun ko humpitiɗo naasi o anda laysa alayka hudahum wonali no fawi ma fewnugol ɓe fos sababu nuzul aya on no wodi on nodda e ka numéro téléphone ji kono ɗo ko fi darsu mene wonɓe ekkitade ɓen tafsir wo ala yanñugol wo ala ko ƴiyangal e firongo kala faalaɗo yanñanede o yahi ko tafsir alqur'ana en ka tafsir arano mo waɗɗe l'an 2012 ma o nodda ka numéro téléphone ji walakin allah ko woni allah yahdihima fewna man yasha on mo yiɗi fewnude wama tunfiqu kala ko ittuɗon sadaka min khayri immorde moƴƴere tan sikku ko mo waɗan ɗon on jonnuɗon fali anfusikum haray ko hoore mo waɗan ɗon wama tunfiquna on ittat wata on ittu sadaka wama tunfiquna mimo on ko nafyu ko riwɗo ittiti wata on ittu sadaka de illa btiqa wajhillah sonara ko ɗaɓɓugol yeeso allah ngo taw itti sadaka ɗaɓɓugol yeeso goɗɗo wama tunfiqu kala ko ittuɗon sadaka min khayrin immorde ko moƴƴi felli tawi waffa ilaykum on jonni to ite ɗum fewnode haton jinɗon hettugol wa antum tawa onon la tuzlamuna on toñatake lil fuqara'i nodani ɓeɗo wasuɗoɓe alladina ɓen uhsiru sakkaɓe fi sabilillah fi ɓantugo lawdina allah kan la yastatiuna ɓe wawata darban yahugol fil ardi ka leydi sabu tampere yahsabu muri no sikka ɓe aljahilu majjuɗoɓe mo andaɓe no sikka ɓe agniya ko ɓe alɗoɓe minat ta'affufi sabu nefinagol maɓɓe e angal toragol maɓɓe yondinare maɓɓe sa yiɓe sabu ko ɓe torota ko hiɓe yondini a sikkay ko ɓe patron kono toujours patron miskin ko yondini wo ko muññi wo ay tampere nden e makko sabuna goɗɗo ay so torota ko makko no tawi ñande wo ñande nder hitande ma balɗe ma lebbi ñande wo kaftani ngotum yiratamo haray ɗum ɗo andi oɗo ko tampuɗo taarifu mandiraɓe ɓe sima mandeji maɓɓe ɗi la yasaluna nasa ɓe torotako kadi yimɓe ɓen ilhafan pandi ko tuma sattinga ɗi gangaranni o ɓe toro seeɗa wama tunfiqu ande tun kala ko ittuɗon sadaka min khayri immorde ko moƴƴi ɗuuɗi fanɗi fa inna allaha allah bihi e ɗum alimun ko anduɗo alladina ɓen yunfiquna ittoɓe sadaka mo walam jawle maɓɓe ɗen billayli jema wonna haari e ñalorma sirran e gundowo alaniyatan e kene e modi falam nodani ɓe ajurum joddiji maɓɓe ɗin inda rabbim nokku ka jomi maɓɓe wala khawfun alayhim kulol fawakiɓe wala humɓe wonal yahzanuna sunoytoɓe alladina ɓen yakuluna riba ñamoɓe riba la yaqumuna ɓe darotako ñande dargal goy illa kama yaqumu sona wano darorta alladi on yatakhabbatu shaytan mo shaytane wippi minal masi morde memugol dalika ko waɗi ɗum mbiyannam sabu kamɓe galuɓe wi'i innamal bay'u ande no ngeygu mithlu riba no wayi wono riba fo ko addumba e ɓannumba kono mba hirsire riba ko waɗirte ko fiyotono naatu ngeygu ko waɗirte ko fiyotono naatu ɓe falji wa halallahu lbay'a allah dagini ngeygu wa harrama riba o harmini riba kono ɗum wonirta gotum abadan faman ja'ahu kala mo ari ɗum noon maw'izatun waaju mi rabbi immorde ka joom makko fantaha o haɗiti o fereni falaw no danimo ma salafa ko feƴƴi kon Allah yafotomo ka yafotakomo wa amru fiyake makkon ilallahi no ka Allah waman aada kala jaɓuɗo ruttitiɗo noon ɓaawo waaju ngun arimo o yiltiti e ñamugol riba fawlay karay ko ɓen noon ashabu naari woni yimɓe yite ngen humɓen ɗon fiyaka ka nder yite haalidunan ko ɓe luttinte yamhaqullahu riba Allah hino monta riba itta barke muɗum wa yurbi sodagate waɗa barke e sadaka wallahu allah la yuhibbu ila kulla kaffarin kala hewuɗo yeddugol asimin rondiɗo bakkatu innal ladina andena ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golle moƴƴe wa aqamu salata ɓe ñiiɓe e julde maɓɓe nde wa ataw zakata ɓe etti zakka jawle maɓɓe ɗen lahum noden ɓe ajurum juddiji maɓɓe ni inda rabbim nokku ka joomi maɓɓe wala khawfun alayhim kulol fawakiɓe wala hum ɓe wonal yahzanuna sunoytoɓe ya ayuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe ittaqullah hule allah koni hule Allah wadaru tertoɗon ma bagiya kala ko hedditi min riba e morde riba haram me mali in kuntum sollatike mu'minina ko gomɗinɓe tawi noon na on gomɗinɓe awa ñaame riba
fa illam tafalu son huwali ɗum tertago riba awa haray fa adanu heɓile bi harbin gere min Allah immorde ka Allah wa rasuli e ka nelaɗo makkon ko annon andi siɗa mari juuɗe ko pirida e Allah e nelaɗo teddungal ma wa in toɓetum son tuubi on tertike riba on haray taynon lannitino hiɗon yawluno woɓɓe fi riba haray falakum nawdani o ru'usu amwalikum hettoygol ko e jawle mon ɗen ɗuni hoore manan kunkun na yo wi on memata riba on fa alaka nene on yahanay la tazlimuna on toñetake sabu yo hoore manan kum mon kun luttuton wala tuzlamuna onon kadi on toñata sabu jabugol riba ɓeydita hoore ɗon wa in kana silatike mo ñawluɗon on wuridu usratin ko jon sattende hunde ala fa naziratun haray ko nettinangol mo ila maysaratin ha newende nden aranamo wa anta saddaqu wuritode ko nde okkotonmo wi on mi okkima khairul lakum ko ɗum ɓuri on moƴƴande onon okkoɓe ɓen in kuntum sollatike ta'lamuna ɗon andi wattaqu hule yawman nyalande turja'una nde ruttete ɗon fihi e muɗum ilallahi faade ka Allah thumma tuwaffa refti hunne jonnite yoɓe kullu nafsin kala wonki ma kasabat ko ki faggiti kon wahum tawa kamɓe la yuzlamuna ɓe toñatake sa landama akhi an o wonɗo jentade tafsir an jentiɗo lammo mi woni fiinude fewno ɗo ko aya hombo sakkite jippade ka qur'an haray wata amuɓe jabade inchallahu a yana